Dak bapen pau ka jing so khia bat ai jing kershan ya ka jing ya khi sha thangan jong ba H ban seudon nong lang u chairman ka Green Tech Foundation baram ai wa ya ka dolan nong lom pong deng ban snai ka taj Omyam Resort and Spa uba chandame sungo u chairman ka hinyo trap border development and redressal forum ubadai ru na ki than khaput block 1 haringkat ki katu kat ne gi long keme habakran chikilat pathai khubor ha ka no phai sngi jong ka khat sautrik yoyong arja arpun riu ulaong bagi jaka khaput ki sha kentur hakiwe gi jaj ben riu ban mantapan ke sarkar jala katmu aiwa yaki jaka prengkari lom khasi jantia shaki mender shosho uba chandame ulaong bakalong ka basngo khia bak sarkar ka aiwa yaka jaka tangban mantoy ki katu kaningot ki menteri ulaong baladaya ki jaka ki dieng ki do do wa batkal air la pendu bala ib no komta ansasngo thu kan ja ayu yaki briu hakan ni kesni hadin wade ui ki khubor ki berta ya gajing cha thangan gajing cha jing it yong wi ne ki dukhot yong ka Green Tech Foundation heyato wow ye cha ya ker ya ka beram au ya ka bay mariang hagawa gani ka sarkar MDA 2 demut kole wanra ya ki project wow chna ya ki hotel wow chna ya ki thau kem do kem phat kam te ter ter te nagaliang kayong ihi dap da gajing sngaw khia te ngaju perkat o semen hawajia kamni ublai le ye usilet te uwachna o yobru nei bha ile wa ublai hadino dep chna ye ka perthai ka mariang bro dep chna o yobru nei benta ka purpose le ka jingtmu wa ubru umano kau unong sumar unong sukher ye ka mariang tepen ban man hawayu kai kini gijing jia gijing temu yang sarkar mo te yu penban kamwa upenjot ika ya ka perthai ka mariang he thawa usumaru pendek pensai ka te na kate gedau man I dap I de gijing sngau khia te ha gicu ko porle man la dapat ye ka jela me ka le yung I ka jela ka okhian te dap de gijing ma ki thau ki wa em chabordar ha dang wan tur dang wan pia dang wan kentur kita iki witawan gijaj bro naliang bordar naliang bangla kentur bangladeshi naliang asam kentur asamis kentur karbi kam ter ter ha na cha central wan ke sarkar dang ewai kita gimander de even kitiri kitre muluk hini hewan chong sai de nei bahai te bu jingma te nagaliang yung ihi kamut kentui ya kipai nyong chong chnong yang kari kasi jantia wa ukerchan purai ukerchan telai ya kani gijing yaki ya ka Green Tech Foundation wa haga wa dawa ya ka sarkar wa cancel no lani wa withdraw no ko mardor ya ka te ka project kawa ka damut ka wa chna haiti te kamu yu ka te da tip iwa landrusngi ka jing cha thangan gini gidukot kam tau chairman ko Green Tech Foundation mo dalai luti ka tang wa hadukat nil kamur kar kam jing tipe yo ilang ba ya kelam na itu wa nakalian mo sarkar empu MUE ko kayi ketegar jubab ke wa ka em jing mut ko pensange ya kani ga jing temu ke yang ka ya kani project kat kamwa dada wa pai ba yang kari kesijan tia hebro ko bi yu kamwa silat bahagon ne ba ai ni tip chei lada kani ke project hap ki ka withdraw ke jing du ko kroi gat tu ka dingut ke minister ki involve ha kani ka kam nei te daw yu ka sarkar pen e do nut bhago pen e bhago triang na yo desa kamut kani ka jing thu yang kam hoi deu man ko flop dan em hoi deu man ko wa ka wa pep na ka te ka daw pen e ko te na ka liang yung ihi man hagani ko por langba kani ka karwo langba kani ka verta ka khubor ko wa ile upha cha ka sarkar pen ken mole ya ki ministers pen ken mole ya ka sarkar te nga hai ni por khajak uklam de khasi mo em ka wi kentin ko ong haba ya udeng ubah kadu on pong no haba ya ka dok kha ka ba kadu on penyap no haba ya ka wa ka ba kadu on pen kelabi no haba ya ka er ka ba kadu on pen kelabi no ken mau ko minister ko che minister hang ta pin sa ngau thu ba ka pisa kam don kam ye de kan ni ka daw ba ni kentu ya ka sarkar sngap no bardor ya ka jing dawa jong paj ba babun balang jong ka bri hunyo trebar ko ba cancel no ya kan ni project dalele ru kumut ngimla ban ye pen ya kata ka roy ka par kata ngimla ban ye pen mo ya kata ka jingraha na ka benta ban ra kita ki development la ni kita ki
kran kis jing gi ba pi pen be jo paj ba na ka banta ke jing jot la ne kata ke jing ma ka balak ban ap ye kari ba ke jai ban riu jung Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya